Ebi byagambwa abantu ba burijo abo twatayayira ha mirimo yabo kandi aba batugambira bimwe ahabuzubu ebibanyegere omu ihanga ryabo. Ombagiteegi nkabe ninyenda mu government ebase kureba ahashonga z'ebyamagara na munonga amarwariro kecyo kureberaho ombagete ya omu speeches zagenzerezwaho President Museveni akagamba kugira ngo here Center 3 ebe medical doctor konka tureba on financial year tubaraze ku budget ingira konka ni tekateka nyine expectation ya tekateka ngo mu budget yitwaza kuzamu president asubikwa nagamba kureba ngo ba implement ngo kureba ngo here Center 3 yagira medical doctor. Muhirwe Adnan yagaruka yashaba government okurgaye kongera ebyo kwerinda amani bakongera baserukara hamagombora kandi bakarwana senguzi ngo habo kuba byo kwerinda mbyaro nabyo tubirye. Muri ninjangu kikabe kicere babata on financial year kuranga urugombora sime kubine abapolisi 18 kandi barwana senguzi ebyo mu polisi kandi bagezaho no kuranga bafite certificatinga de security ningashe byo kwerinda yabasa kuba ebyamani omu magombora hamwe no mu ihanga ryona. Abembezi babo ba taxi hamwe na bodaboda abo muri Shaka Bushenyi municipality batushobora ngo binekize bucebe y'amajuta kweyongera hamwe n'engutombi ekiri kuretera ibyentambura byateganisibwa kandi hamwe n'intasiya yabo yabambi. Obuzibu n'amajuta na nuko byaro tuzozona zikapera kimwe twaro abo nabyo tware so na wabwe mahando kubambi amajuta gateberira amajuta ebeye hanikire motoka abantu bari mu baboroga abakozi bitu ba taxi ba driver batayi bitu no bakora osanga bakorire busha abo kugira ngo emisoro y'amajuta ejya higuru na apampo kurigira rata okura kujuguzi echa kabiri emisoro itukuteka motoka nayo ni mingi. Embarira yihanga neza kushomuizo baryanye ncyakare kandi budgeteji eriyo mu butabarwa njanjo na 2 n'obuhumbi 136 amakuraga gashakwa Olivia na Sasra aba Sky TV ya Genshonga omuri Bushenyi.